se ja ljudi dobro našli novi epizod. Izvinite što danas nije danas više bilo dana. Nije bilo video, naravno, više neću biti gaming obično ko... nemam pojma. Tako da brate, nemam pojma. Ako ćete nisam, ja ne znam. A danas radimo reakciju na Braka Prase, moje pjesme izašla prije. Čekaj, šta radim sad reakciju, što je ispriječete? Pa što sam glup. Ajmo, da krenimo. Ček. Kao prvo, znači, jedno pravo, u mene neće biti odjeljivano, da ćete dijeliti medalje. Ovo drugo mjesto, treće i prvo. Tako, ajmo sad krenut. Fuck it. Baka Prase, to su moja braća, samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, moja. Muzikom se bavi kao hobi, ali od pola repera sam opet bolji. Molim? Od pola repera bolje, dobro, možda od pola je, po meni je bolje od nekih, ali hvalenje opet, tako da Baka Prase, znači nisam hejter, ali malo je gotivnije kao, sad ja sad ima Porsche, ti voziš Jugo, bez vezi, znači bez vezi, ali dobro. Traku radio vam cobi, da, samo tako bit ćete u zoni, ej. Znači što ovaj tip nije cobi, ali dobro, kao ga platio realno. Bolje zvuči moj freestyle, više lajkova od svih vas na Insta, u trendu instant, kada pesmu vinsta, cash lista, u limuzini lista, loženje zbog bahatih imena, je klasa trpi. Porsche ide, a ovdje je Mercedes, neki Jeep, brate. Skupo ti je tu. Getens carrera, nisi ja sam mogo flex list. Bako. Imaš šta da kažeš. Pa sad čekaj, uzmem kameru. Pa sad, gledaj sad ovako. Imaš ništa da kažeš na ovog tipa. Ti Bosni. Ak se vidjelo, brote, lik je nabildan do Bosni. Brat, stvarno je nabildan lik, kad se tim Baka pošurao, ne lako vidjeti, počno. Nisam putnik kroz vrijeme, na primjer. Bra, prazna kasa, nemoj da nas gleraš, ne. Sa mnom uvek je bruka, vodim po tebe kada upalim đuka. Brzina bruka, vozim kao gase, tebi kriju kurva, a meni malo prase. Shit, brate, prava sam bilo rukan, dobro, mislim, on je Baka Prase, stvorio jednom videu skoro je prase, naš pravu. I malo okej. Brate, samo šajn, na ruci bijelo zlato s prstenom. Tvoj Rolex, moj smartwatch je bolji. Vidi, jesi vidio smartwatcha? Moj smartwatch bolji. Jel se tvoj more ovu? Jel se more ovako upalit? Pa ne more. Jel more ovako piše sati? Jel možeš ti nazvat nekog? Jel more? Naravno, Luna, tu je tvoj sanje moj bolji. Od platine, glava će lavi od sajta mine. Reklame na YouTube-u Porsche su otplatile. Tu su moja braća, samo gazimo. Ovo je dolario, znači on su svi u bijelu, on je u crnu. Vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, moja, to su moja braća. Baš zadovo. Svi su nose Baka Prase majice, Šajim se nosi moje nove majice, moje bijela, a jedino Čuda nosi njegovu De Niro majicu. A dobro, Baka je izjavila da je Čuda molio ga da se obuče svoj De Niro majicu, a dobro. Samo gazimo, vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, moja, crni macan, reši.
nikad neću da greš. Šerim sreću, pa se smeš. Tvoju ribu, šta? Reš. Šta da ti kažem, čutaću. Ove godine kidaću. Poznatiji nego Pikachu. Za tebe nikada nisam čuo. Gde si došao ti vatice? Sada došao kod bakice. Ajde na kulače bakine. Ko razume zatiće. Na meni je se belo ispod nosa nije. Od keža nisam počeo da šim. I da pijem sam od seđena i ribe. Aco Lukas gleda suzeli. Aco Lukas gleda suzeli, jel to je malo Aco Lukas pjesma, ne znam. Jet, skočko, karo, trep. Svi znaju da sam šef. Pitaju odakle kef. A ono moje, oj, fresh. Tu su moje. Ovo je genijal, ovo je predobro urađeno na vrijeme, ovo je nekoj biti hercka, nešto herc, skočio karo trep. Svi znaju da sam šef, ovako, imaš li šta da kažeš na ovu mrcu ovako, kad je pokazao, nemaš ništa ti, od njega niko ništa o Porsche kida i ovo kako su Braća radili. samo gazimo, vi samo kopirate kako radi. Znači, u prvom dijelu, Boga prasovo da izlazi, ruke smo ovako, i onda odmah stavi na muda. Fera. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, ono moje, to su moje braća samo gazimo. Ja volim to Vi samo šalim, kopirate neću kako imati. radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, Znate, ono moje. Svidio ovake brata. Sve se nema, ali sve se ima, ha bum. Da ti ljudi, to je bilo to od ovog videa. Ja se nadam da su živo. Ako ne znam, pošto ne znam šta je sljedeći video, ideš pisat u komentare, aha logično, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A pause.